Normal kan yam ka nas dial content barwani link kwasme. Biya kamal ka nur online TV channel dan tama shanka jandang rawjaro ka pai well ron kinandang rawide jandang rawide dech. Biatin content lat ka rodien rewi ka South Sudan biya ka link ka jalera mane. Reler kana me bana right ka tin content baj rot ka kuma SPLA IO. Reiti jen gwana doran content katin ka panal ka Unity State ki gwana dialan content katin wani ka Western Equatoria yang jaga dana shanga ke kenyam bana report dana shalat kume kirmi yadit bana jelin kel kume kirmi yadit te ka jom jikana lat kan kono nyam gore jano jin me jiramu jadid kwasame Gorno jin bi lar titi bi kan nywa kanere ko kien ko bititi bi kan chwa mala chu gwasnitin gor kon kan wode ko ten no kono lungono de ko roi ne de kon ka lingatin kono lat ko rodien tin de kum South Sudan de janang niam ka de ne dial kon tin la ji South Sudan de kan ta kamal kam ne kien chang ne men lo ke je kum kirmiyadi no de mal dara tere we ka South Sudan bantin ko to lat rodien tin lorodien kaliang banakaling ko tidiality katishal made issues kerik to motunong ke tet kuma men raike kirme yadit no kwaseme kajan laram bana right no katin kon and dong gor liang along ko ngai kon dial kon lat rodien no en Dr. Machar kana kim yadi tika let kel chidam ngai kon ladien kel cha jak let kan kel but sikir she goro temde Dr. Machar lat ko ngai kon tika competition ko dong queen quarry mu weben dong sikir dong ke de path ka gwaj dan gwaj kir me yadi de kaja so na me jak kir ko she Dr. Machar cha jabangat kenen content lat karodian antama ko ngai kon diala kon lat karodian chikir Dr. Machar cha jangat so kujamo gore jano jandar dar Dr. Machar dar je short pin lo charge or charge de link so namo hamil roda mende kon ngach go hasamene chana right ka jawon chalat go hasame kirmi yadit kenen Dr. Machar Ray Logan Chaluk no ka gwaseniam no la ne kirmi yadit shalado ken shikanetin kontin la bon SPLA IO shikan ga jako de ko dolwal ka de ka gwel ke sheman ken no ka jome shatup defense team ki defense lawyer ning first by President Dr. Machar no tika raike kuma kirmi yadit ko de court da ne de ko la chemane yes pilayo ke cheman Dr. Machar chemane ko kien no they can family members they can la gwelka de ke non kwan me de kana cham kwan magwa ka de ke non walba gwada dana tiketin ko chala dinu ala panken beken along ki te ka condition me di chim ngai kono no pin beja tay dana cha yen ke ja tike ka pas dang bakalo baro tel dul wal mukatin tel kwanta go tisham ken ka moni kelmi Mishika jako big panken buga tega joy mo gore dul wal gore bag so gotin diala kontin lat karodi no ko ngai konti diala kon to right so this is gati kate lat karodian kata danan to kuma tega shalado ba Dr. Machar kan je ko araba ka gelka mi mo amugo alon ka jawda na charat keje she defense lawyer she kala ro ne ideality kan kan ka rek kan ka la radian che je dien beja you know
no la take ke stomach complication tem goro de ko gwich special kwana sham kana rate jin ka kwana chi go ka kwana je no she defend lawyer chiki churach ka janam dan la kwer lok presiding judge Jimmy Salela Ramadan and Ladluk men la kwer ke special court wa chicken warga cha kam ke ko cha gatich no ka tada nan chicken gori no teding de to gwad mo ko kan mulukan ka chicken jogo no cha kam permission no the defense team for the suspended first by president of Dr. Machar and 7 other co-accused has requested that the court allow family members to provide food and access to elder care, due to the defendant health condition in the prison. The appeal was made during the 12th session of the court hearing, which featured the examination of the lead investigator by the prosecutor's team. Dr. Machar, defense lawyer, argued that several of the accused suffer from stomach complications and they require a specific diet. They also highlighted that some defendants are experiencing eye problem and requested access to medical attention or sunlight. Presiding Judge James Salela of the Special Court and James Salela acknowledged that the appeal but instructed the defense team to submit a formal written request detailing their concern and proposals. The defense are expected to present this later during the next session scheduled for Wednesday, October 2022, which is today. Jo me taadana shalat kume kirmiyadi dino shikan the team ke bon Dr. Machar chicken jako bikan ba ka wugwich gwaddan and buko wuchang ke banaben ba kanong kwak chek wal de kan kamat shi buko wuchang but buko man wal no kan kwan mugam dong de kan cham ko kan te kan kerik one face kan ke re gwaddan shaga yenten chajo me chaja kwen no mugor de kon di article yenten ngay kon kede dial kon shalat shak kan duptung wan tin chi kuma ka lat no yen kan Dr. Machar ga ka cheke ka kietin kon lat korodian so titi kate goro de ran de ka link do dan chi to ko ja gwas me mo we Dr. Machar kami lokaje reti jen kuma kirmi yadit chana jawme milingba Dr. Guy Cook, Governor Kia Kwardan and Kev Jonglei State. Gwasame take challenges the co face Kwardan and Regetin. Wa General Wala Theo Madol challenge Governor of Jonglei State, Dr. Guy. Are you a real governor? Go to Ward and Akobo if you are the real governor or face the true rebels. Gwasame la Dr. Guy Cook Gwaddan Regetin take Quer Janum Shali General Well Theo Madol. She Governor Dr. Guy Cook jen challenge along and yoka jeno jin really governor la toga jin quer mi jin quer and talk to wir ka wat wir ka kobo no ko mi jin quer yoka ko challenge no jin wir ka wat ki wir ka kobo wir roi ni na tong mi so mission me mi chalat kwale challenge no jin chute re winten within wir ka wat within gwata mi ko jin within content lat korodian bikoling so name amela rode mudong de yendialing ka ta dana len ngaro den keje tay wichin wine mi no cause gor kono bani dal kon laro den bana keling ogwa name mi shola la
Dr. Guy Cook jen charge challenge bo community mensual ka annual community chol kana no jin dairy gorno kan payam tin kon ci chak der ka nyoko mu woje ke ko jin kan right kane ne di tiniti shal ka bertene kan mundian ne charge kan nuori mundian cha kan nuori kan gor kan ode kan muno mo de kan korach ka kwer kel ya mu kwer ci kwer kula laude kwer der payam der ko kule chak ko kwete payam no wane chak payam ngone shaga kwer wa ber kan ka jok Dr. Guy Cook so jok and Dr. Guy Cook no jinderi de tishit to deri couple ko jin kan right kane so ko kujamo shine gorno bene mandan la de bine link so jo me shalat Dr. Guy Cook so Dr. Guy Cook ko challenge ngwan ko ka face kwadran en teten shirbangai kono no twok la kwer la herpan me chang shi kono no shi Dr. Guy Cook che challenge ngwan che face special one ka red bell group panken ko to gre with bor no gwade dane shi ka work na wude shala kol manyang jogane wukan cha chol ke ven no wukaten gwad ma shi kan red bell group mo shi ko ben ka meken no gwada na dul gaten so red bull je beten out no kane ka community army but wa kwa ka sponsor kan jang kon interview ke juba jaga moy ka me jaga moy ke beni la uniform ne ka don kep ka yo bona ka nyen kan ngana bane jene kwa la moy ka odor no yen bia surrender bia ron lat ke SPDF gwade cha national security ya ka nang rai wicha ka bor ka jongle gwadran en to kwerni Dr. Guy Cook teten so Dr. Guy Cook is facing a lot of challenge ka jen kui namoka jatin mitte gambro da lat ka gwasan be ki mutuo ka dan bana jalang hach ka tin ko na lat ka rodien ko teten wan te be te rod ke kan re gwadran teken shana ben katin ko kenten kon kongde kon kaling ala Put kang chikon ngajen ujen shaja gwan and ujen she $30,000 chaka kamnetin kontin la ngwenen wari na me agoni misha gwan kaja ngai kon diala no na me ekach chetok ngai kon en regime kirmi yadit man gore long gore janu dara kayen me bej and ngunyo otmo what does this show to our community when Nuer are being targeted by the regime, you know, Potkang and Dr. Machar, you know, ke Doblam, Canadian cocaine, can ke neiti ngaike tila kwar, querin indeed Dr. Machar. Can Dobdan loka gajakim Lincoln Manu charge why you know she $30,000 she got to she got come near call and why I'm like a Japania Kajaname ko shangani jen different lawyer in che ngajino kat but kuma kir go to do me modera gar der ka yen gaje jana lat ke gwanter siang larda moje chuk bor moy ke dup chak lu you know very alto bakalat you know sorry yitigan dial ka talk mala gore lungo bunara ngaje no kana ngana ki ngumel herod ko terik la latke ti dong balat ran chengai kanari la lat karan kangaje kan no so kana mo de kon ngaje no de kuma kirma yadit gore jaro der ga der kayen der spela yo der jadak ki der je destroy agent ta dan ler ngando den kajen kan all the charges ki ta dan an charar kajen go shik dweri kan galat no tin kan dial kati shato ki ke kaisni ti ga jom chakul lat re duaran shal ke rol Ethiopia ka ku kum spela yo mugor der an der ro palpingeli angre netin kon tin terol Ethiopia chala do te ga na stay sha gup ke sha mu ke yo te kap ke ngwan tin kon de la ngwan nuare te lat ke no ke ne chi ka gwa kure dane ju to ka nasir ka jom chala de ripon mi sha no ngana mane
Canada to water ram kelten ne gur udmashal ka kang makane ram kel mi te gwa kor gwa de dan ka nuer wayami mi targa kor jen chaja gwan e jijuban o jen e rami mo mi gur ka no de je yen de je mat gwa danan wana ching injectin reti jem no kana ne dang mongon ko ken la ne wel te gur ka kum spele ayu chato no wate gani ya kafno chede mangai kona te ke jitar ngwan te tere ke juba telan nuere krodien chala do tama chagur kang makana chaja kef kana confirm go batche letter shejenen ki warga dan cha gor nuere kapje kamatar ke jodan chala de chaga nang kadoron dan chale nuere zone mishit kana me ke lew mishet tuang na shang bukona ngaje no jitar ka kon kel kakan nuer panken nueri use can you so mekan nuer kan golen kon judge baranut ma kabre dun biagu je no normal regime na ge mona jen ramdanan ku ne dialtin unless mi tin wayo den kon judge chigene ken kagang tammale na guje no yen wer shekel te nuer guardian brar guje no na me chenangten. But I can assure you that a gin part of the system, medong they target gwada chitam nishaben. But maybe gujano jirami mo medong teli le riak, ban ngada no jin tikangu tikariak. A jen jiram dana ba gororuna kaneta ton, nuere mo kon wake up baran jej bukon ngaja guano regime ko target any nuer. Tele specific. Gujano jin baji use against your brother, but the more be kept being an regime chikajo chilling no wa near aka bag nanka juba through Ethiopia. So name go nuer gorkan gwitten. Con below dan ba ted, commodong chane konja chang a jack, is it okay? No more she chong kashimogwa. Canadian cola nuero de can wake up, take a rodian jesh, kashan jack the alcont and lat corodian kit and latka kaka. So jo me daragwan wodi yen ling kata dana le ngwane rodin kaja tega jo me chalat ka korgwa se dane paiwo ka kwi Dr. Machar no la ne de ti wa shika plan chicken galat te plan chalat to gur dong ba nyodye ke tane te chicken galat chala do ne na te la jiku mi chigoro ya la ka lo bika deal kanet kontin la nuarten cha yere itijen do bada cha plan gaje ka information mi shala da gor ga jano de kan werde kan ko mokere ka la na gor jano de nan ka bar ka zal ka jodan chelim la bon Dr. Machar kelo kaman na shalat gwa same shala do ne na cha ka dak taban dengai jene Dr. Machar beje kef beje deal keja udan shalat Ezekiel Lorgar kot jene podcast deal ke podcast doblam awure shal ke shol ton balok jene deal keja kan gatin tere ti gen kan kanete motesha da gwani ka ba ko mekarik ngai kona gwanu gwante la dubla ka gore tele kele nyir kane de ti kane de kokien nyer ndana nyer ka kan ne ko la nore tin kwal gwini ka au raike la top ko jodien rating tin kono talk but chikume man tin wa tigatin chikana gor ko no ba liang naka yen men yen gor kana longo no de kan ngare de kan ga mukerek ka jom chalat gwasa mane wa kan gade de nan ka bargazal ka jawdana chalat aduno chagola do men bi pen wa Dr. Machar shebnok no de now special dong jel garenyal no dong changa terbiel wa don tin so no dong da no ka tadan chalat ke so dol gade ko chagu je no ala case che teleb den te nyo de longo no dong de gade kan te ka duere dit kon kore dani talk Dr. Machar telele tetin telele ngitin ko jan che order ye to bla to ko no na chite na chi ne de kon kal nan ka ko kor che order lat ko kor chi en chang nyam na nyini chang
bara do me gor jano ba dar kuma cha ba je dismantle ka je telm de ne ko jimi so you can agree na mo no de kan lalle de ne ka jom chalat ko go jano dong ci ko te bo ni am long ka ta danen wi keneja ko you know ne dung wan la cher kan no okay mi charing ma char cha ja batalo chelet let you know shiram mo dong gor ka la le sheken ba gor noere ba jakan lo noere dial ka jet cha kula do ne jiran ma guri jano biran bi jom kere gore koro de calculate no ngara ma mo rek chero do dial ka kor gwadan be menteniam ko ken noere chicken te je ko na awle ka chicken parwo je noere ken noere shakal la de je shakan nak china dier ke teram dier ke special ne ko na politician ke siasin te nyon ka noere ka do mi shore lot der kulo gwade am jek a siang mi shore lot so ne me der gwano de ne dial de kan te ka ngech ka ten kon lat karo den darma char ba lugdo baje lugan walle ka shanka jandang ro de ro ka pai waron ken dang ro jandang ro de dich ba luk ten dial kon ten cha gwainga ka na jikwara ka ngai kona ngoin konya me keliu tara keliu chak chak ku grudien difan pan ko ne de kono ten ngoinga bone kanware changna men jawote ka jor yaro din matten ngoin ken ka but most of the people didn't gonna top ka ni information can la kam ne to so nware regdien kada manaken ko da manaken kan ne de kono ku kala nak ka ku kala gwan ka do mi shora lut so buwej bokulo ni amde dor nware me dong goin nware den karodien ka do mi shora lut so neme ban je kapchong gwada me ban je ka lero den be ka kor guru manana to